do povo de Timor-Leste. Loro dia na loro solok ba malu telespectator sirahotu jamen tivenian benam kari he Timor no masih munu tomak ta surmal file fale iha programa Ora Sida ba edição dalai danenia. Iha ona studio itania convidado Padre Roland Bihane. Bem-vindo mais studio amo. Iha itania dala liha mutu kona ba programa Ora Sida ne hodi fahe a una experiência morisnian. Emo toto atene amo hanesan honaran amo Rolando e emo atende husi Filipina. Mas be itabel hahu de damu bel dehan diklio amo nianaran be completo los no husi Filipina husi parti dal be kari ita começa. Bel começa hoy dane. Dia, obrigado para a ocasião ni dane. Au nianaran lolos ne Florencio Rolando Fernandes. Ne makam nianaran ya sete dam baptismo. Bolu tia fali dia kalaran fal. Maybe kusmai ia sekolah o ia patino totu emo totu atene kata kau Rolando maski iha Timor ne barak dehan pada Orlando ka pada Ronaldo ane Ronaldo ne kita haluha Ronaldo Cristiano Ronaldo maybe Rolando duni iha Maurisia Filipina dele tahu karik ia apa makanya ang Maurisia Pangasinan, kilometro atus rua resin husi Manila. Maybe depois ne banira mais ou menos tinanhat amin e família muda ba Manila. Ihaw sa bot e Manila to nono ano ensino básico. Pois how ba seminario, amin seminario e Negros. Ya Manila na. No. Tem que sair kalan ida loron ida. Makfui Si Manila. Ya Negros ne. Depois neba tinan ida neba. Depois mos banira how anorin ona tirusinyo. Tinan ruata neba. O tinan tolu. Ya Negros. Tane. Ya fatinan naran. Ya Negros neba ne. Ya mapan ba. Mas amo niya familia iha amo niya familia rasi ki amo tu amo ser na ihira. Ia bele hari ne bane ami maun alin nain sanulu resin rua ida matiak notak ami say bot ne sanulu resin ida ida mos haunia alin mane say mos amluli kay ne bane bele hari ne ba iha ne say tempo ne bane say kik tambah nia ia ne hasay foto ia 1963 sa pila Hong Kong. May niya sa amlulik, niya ordena ya 1980. May tinan ruwaliuban niya mate. Ho tinan hat nulu o balon nudar amlulik. Nemos amlulik salisiano, pare Ruben. Siya selog ne, how niya bin ruwamos mateona. Ali ne betuir how may Amerika, ida selog nemos ne Mateona, pare Ruben mos Mateona. Antang sira selog ne Rudolf ne bane maka Ramon Rodolfo. Agora hela amo ser na hira. Agora ami nine hat ia Filipina, nine rua ia Amerika hi awene. So nine hito say modis. But Laos mau alis. Buat nabe amu say Hanoi liu hanesan memori dan nabe na fating si amu niya inan huaman. Niya amane uluk niya militer. Tane uluk niya how Hanoi na to say militer. Niya mama niya edukadora. Ano rin. Sira na ruwa niya hadomi malo tertebes. Maski diferensya tinan hito. Sira mos tamatan doon ni may amin nudar familia Sarani. Banira hakoy hane mama how de bania katak ni tempo ne be Sagrada Familia ne misa evangelio kana ba Jose o Maria Lori Jesus apresenta templo. De ana ne mama ne Lori ami ida apresentamos banay. Ne mag-edukasyon doon ni amo niya maing halo doon hanesan Lori tabo ciri ida. Laos may hindi. Mayo pa sira na rohamuta. Si Lori ami mayo may ne Domingo sira ba misa
banira ami sa ikik, lori ami ba misa, may be banira ami boto na imi rasing ba. May be nunca obriga, may be ami sintila diak sa ami labat amba apa ama ba misa. Moris ihatiana Moris ida na be maka. Laustet saya na san toman may be kala ihatiana fini ne iha laustiana fuang deha ema sira familia sira tomak. Si. Ne lolos data apa ama, may be apa ne familia mos ne o ama ne familia mos ne. Religioso Familia Kristang keras, familia Kristang Katolika keras. Ohi namu dehan amu mai to Hong Kong, mak fila fale ba, ia amu nia estudo seminário ne hahu ida fatinda naran sa. Uluk ne iha Filipina ne sistema edukasyon ne ensino básico to 10º ano de. Depois universidade ona. Então, ako tama yung seminaryo, 10º ano. E depois de seminaryo, ba noviciado. E husin noviciado ba Hong Kong, estuda filosofia. Depois fila fali ba Filipina, Hanorin. E teologia ne i Roma. Ita ba koto gituan? Claro kata molo kamu atau tahun seminário na amiha vocação, na início da vocação, ni início Hanoi na sai na lulik, e depois Hanoi na sai religioso ida. Buat na hual nusa. Lolos lahaw hala Hanoi ato sai amlulik. E o hindi na sai militar. Are haw niya pa niya foto niya maski niya lieutenant date ne, may be niya komandante batalyang kanyang siranian. Depois, ao babisita hao niya tio, docente ya Academia Militar Filipina. Anta hao Hanoi, yu hahu sexto ano, to nono ano, hao hakasan teptebe sa tu studa makas at tu belitama ya Academia Militar. Depois, nono ano, dia Loren Domingo Misao niyan. Ahaw niya padre direktor maghalo misa iha bele muda karik ba makanene padre direktor de hanene ya Domingo labarik sira iha foho niya sori ne bane iha po busira ne be akarak aprende tan ko na ba Kristo rona tan ko na ba Kristo imi bele ba ne halo Hanoi ne 18 de outubro 1959 ao Hanoi. Se hao militar ne hao bele oho ema, estraga uma, estraga oi. Ao se amlulik, ao se futulong ba ema, ao se hari edifício sira, escola, capela, oi. Então, hao huso niya, deste tempo ne ba niya huso niya, padre hao bele sa misyonaryo. Ia pati no toto, ia seminario menor, iha noviciado, iha seminario mayor, augusto na fatin na to ba misaon. May besira dehan, one misaon iyon iray. Terus, tambah, amo ni vocação itu berdehan katak motivação fondehan. Ato ba misaon? Tulun, may be. O sama kul tofal Hanoi atu sai misionar. Antes kan. No, immediatamente. Banira padre. Tama Hanoi keresan hansan keras. Hanoi kada satu ba misaon dun eh. Dun laos tambah de padre dehan katak. Oh ya fo suring ne bana. No, makane banira niya dehan ne katak ya po ne. Makhaw muda haw niya Hanoi husi militar atu sai misionario. Missionário entre aspas no sentido missionário entre aspas no sai padre. Missionario no dar padre kanu bar narande. May be uluk na ne as missionario. Depois, may be tambahaw pertence ba grupo uluk Salesiano Sira Pilipina. Salesiano Sira hahu iha Pilipina ne 1951 date. Então, depois Salesiano uluk Sira ne halos sira professor mais ou menos ia 65 date. Apali 50 halo ane profesional 62 e hau grupo kelima de banira hau ordena ne hau amlulik da walu Salesiano tane sila diyan o ne misaon e Pilipina lain
ating kihen tinan ruan nulo resin ida molo kau bele sama yang misang. Ine sorte tamba banira hau hanorin ona ia sekolah ida ia apelo husi Roma. Amine rektor mor, amine superior general. Halu lista naruk kona ba rai misang nebe precisa. Ia hau hare ne bane Timor Leste ne urgente. Ia hau hare Timor Leste ne ia nebe. Amu depois de amor rena liutia tinan rua nolo quer reser 80 mai lete. Si, ne hau sama misang ia 80 mai be apelo ne ia 77. Então, hau hakeri kedas ba superior geral ini adehan proseso kedas. Mai be Indonesia lah husik. Tane banira hau hare mapane Timor Leste basic date Filipina. Ini right date. And then ahusu dunia tu ba Timor Leste mai be Indonesia lah loke. Amu tengke hintang. Tane hanya superior sila de ano kay Rolando. Ita ato loke mi sound phone iam Papua New Guinea o ba ne ba? Antan ha magulog ato ba Papua New Guinea hamutok ho pari Italiano ida ho bruder husi Croatia. Dan amin na intolo maghahu ia Papua New Guinea. Iya, Papua New Guinea. Dia kamu. Tinan ruan ne ba? Ita ba falai amu ni tempo de estudo. Tempo de estudo. Amu hau seminário ia Filipina, tempo estudo toma ia Filipina, depois de ordenado tia padre mak foi emba estudo tan ia Roma ka? Não. Filosofia hasay frater ia Hong Kong. E mos ia Hong Kong ne laos de estudo filosofia me vemos a mistui exame University of London. Kona ba materias oin. Tane e filosofia ne amine filosofia ne lia ia Latin date. Profesor explica ya Latin, amimos Loren tu irmai, Profesor husu ami tengke hatan mo siya Latin. Mas letam materi de mahansane ka? Filosofia. No, filosofia date. Oh, filosofia. Materi siya selog na Ingles. I tempo ne ba ne husu ana atu basay atu hela ne ba misinari ne ba Hong Kong? Sila no, fila fali ba Filipina. Okay. Kalau tu apa le? Antan hau obedece date halu tuir buat ne hau hanori ne Filipina. Hau say frater mos mag siraharu ka hau stude Roma. Dar frater. Iha universidade. Itania universidade ne, Universidade Pontificio Salesiana. Mai be tempo ne bane ne Rungurangaliu tamba depois des Concilio Vaticano II. Tane hau hasay date baccalaureato teologia niyan hawla ba maestrado o lisensiatura. Entan haw niya edukasyon ni baccalaureano edukasyon Filipina, pues baccalaureano teologia Roma, pues lisensiatura matematika Filipina. Teologia iha Roma. No Educação em Filipina. Educação em Filipina. E depois mos educação matemática, licenciatura em matemática e Filipina hotel. Rua, tolo. Rua ho ramo ida ta. No, tolo do ne. Ne educação, matemática, física, teologia. Ho teologia. Depois de ida ne, amu ho tu tia studi di Roma, amu com certeza fila fali mai Filipina. Itu ho di halo licenciatura mestrado di física ne. Amu ni hanu kono sai missionari di Timor sai na fatinka lai. Oh, narandet qualquer fatinda. Lolos ne. Aw hari kata kau ni misalnya Timor ne mabarak kairona kau ni servisu. Entre kau ni alunusira maka amu kardial. Ano rin niya banira niya setimo ano SMP. Mo sa ano rin niya fisika ho kimika banira niya SMA. Provincial hat Salesiano Sira mo sa ni alunus. How husi do hinamo. Depois de mai fal Filipina, Roma ho tu mai fal Filipina, amu ni Hanoi ne kan atu mai na fatin missionari ha Timor ka
ou bele narandet fatinda ema haru superior sir haru kakari kamu wade. No, tempo ne bane hau husu especificamente ba Timor tambah hau hare realista ne urgente. Urgente. Mas bem, amo conhece no buat balung kona ba Timor. Lá, ya. Situação no ser selektan. Lahatene. Hodet liafuan urgente, amo kara. Pois mahare katak idane basic Filipina ta hau dia. Okay. Basic Filipina ne katak sa. Katak posibilidade katak culturalmente, linguisticamente basic malo. Bele sai fácil. E los duni. Bele sai fácil li ia canar evangelização. Los duni, sí. Amo to ia lorong ser. Ia Timor. Então, a toma em Timor é 24 de janeiro de 1973, festa São Francisco de Sales. Husi Papua New Guinea, Husi Papua New Guinea 13 de outubro, ale quedas mai, 29 de outubro, festa São Beato Miguel Rua, sai Husi Filipina, bate Indonesia, superior sira haruka ami at estuda bahasa Indonesia. Depois, o di hain mo suratahan at ami belitama Timor, ikos may ami simo surat ne ia 22 de janeiro 83, so sa tiket avião 23 e ami sa avião 24 To de Timor. janeiro 83. 83, 24 de janeiro 83, amo to Timor. Festa São Francisco de Sales. Quando to Timor fufung amo hare impressão sai da mai amo. Hulog na ami to aeroporto ni ami lakonya si Emaida, mos la iyan ba tutula ami. Okay. Pues, okay, so 24 to 26 ami hello para Jesuita sira ya lahane, tempo ne ba ni seminaryo. Depois para John tula ami babaukaw, para Walter Rohao. Padre John Filgueiras. No, para John de Deus. John de Deus. Tula ami babaukaw, ami tobay babaukaw kalanida. Pues 27 para John Dorihao ba Patumaka. Pues Patumaka para Baltasar po quedas hane horario to Hanorin. 28 Hanorin. Hanorin sira nebe hane alunu-ulok maka Senyor Cesar Morera, Padre Piñero, Matebian, Senyor Januario Pereira, Secretario de Estado, Senyor Cesar Morera. Depois, sira nebe seminarista ne maka Padre Manuel Pinto, Padre Apolinario Neto, Padre Benigno Neto, Padre John Paulino Guterres. Continua mai to amo cardial. Segundo ano makamo cardial. O Padre Aderito, Padre Lino, o setan. Awado ana si selok ni. Na dunia amo toho to simukeles missão iha Fatumaka anoring keles. Depois, em 85, Padre Magalhães, Harukahaw, tutumbad Baucao, ato hari Escola Salesiana Secundaria. Idane tamba ho finalidade rua. Ida mang edukasyon ba mabaybay na ba ya Baucao, may beliyu ato formahon ba amin niya seminaryo sekundario ia Fatumaka. Isira nebe estuda neba, tempo neba mak, Padre John Paulino, Padre Apolinario Neto, Padre Manuel Pinto, Padre Benigno, isir seluktan. Antan SMA ne, bolu SMA ka no, maybe SMA ne patin rua, Baucao o Fatumaka. Fatumaka ne seminario de. Hanesan ita hatene. Amo foi me explica ne quando to Timor tau queras amo iha missão educação ni hanoring queras ili te tinen rua haruka fala amo mai Baucao hari escola SMA Salesiano niang ne quer dizer tinen rua tene amo hatene ona contexto Timor niang no sentido lili mundo educação ho situação no momento ne ba Timor wan sira passa hela amo iha hano in rumah kona ba
importância da educação vai ma Timor Sira, mas liu liga vai ma Timor Sira ne Moris. No sentido Moris ia momento na ba, mas ia futuro se calhar ia ba hanesan agora ia independência no ser mas bem ia momento na ba. Ia educação ne amo hare ni importância ba ema Timor. No depois amo ia mehi fale oinsa. Ami Salesiano Sira ne ia pa buat dua. Educar e evangelizar. Isira ruane hanesan kateri. E dala iha ne la funciona ona. Tem que ser rua. Se ami evangeliza, ia tempo hanesan ami tem que educar. E se ami educa, ia tempo hanesan ami tem que evangeliza. E nudar amlulik, hau niak nar nudar amlulik mak au kair pali São Paulo niya surat ba Hebreo Sira kapitulo 5 versikulo 1. No, kata amlulik ne hasayu si Emma ato ofrece sacrifício espiritual ba maromak no. Entan amlulik ne mag idanebe lori maromak ba pobu. I lori pobu ba maromak. I idane hau hare liyu ia edukasan kata banira hau hanorin dunia edukane. Laos date hanorin matematika, fisika, ka kimika, ka Ingles. May beliyo hanorin kona ba usa ka kutap ato serbi maromak. Ilaos serbi maromak date. Tama? Usa ka kutap ini serbi maromak, may be itahatu di tanedomin ba maromak. Usi itanedomin ba maluk sira. Ba maluk sira. Ba amo, hau ni hau idane amu hanesan Salesiano tem que lor no bana bah karakala. Be ohin hau karakaten ida ia contexto Timor ni ia tempo na ba entre aspas no sentido ita ia Timor momento na moris ia ocupação ne laran. No ia momento na ba atu liberta timorense sira, claro ida make educação. E amo conhece kata Timorense sira momento na ba moris ia situação ni de hanesan ne. Na dunia momento na ba amo ia hanoin saída especificamente a educação né atau aplica para Timor-Leste para bela ajuda Timor-Leste ia contexto ida. Ia edukasan di yu banira. Ia patuma kane ia Salesiano sa oin no. Ia sekolah teknika, ia seminario. Ia tempo ne bane ia patuma ka ne lingkungannya tertutup itu ano. Tane ita ladun hare labarik sira ia situasi aktual. Tambah sira hela de tia kolegio, no. Alunu siro tutu hela larang. Maybe banira hau turn mabau kau. Ia hau hare situasi ia bau kau. Uluk nanain tingke hanorin sira atu studa dunia. Laos studa det atau hetan valor sanulu, maybe atau studa atau serve. E depois mos kona ba ema foda karik. Halo dialogo. Ho bot sira, ho Indonesia sira. Laos kontra sira. May hanorin hau niala barik sira atau halo dialogo. Koopera ho sira banira bele koopera. Tane por ejemplo ami kuda ay iha lanud ne ba no? I komandante lanud kontente tebes tamba ami kuda ay. Ne kooperasa no? Ami hamos bedala ne baukao. I ami halo na kono truk rua o foer ia bedalan huse wailia bakreda. Ami kuda ay fatin oyo selek ne kooperasan. Ami kumbida na ulun sira ne ba mi na sekolah atau hari ami na pesta kebudayaan ka ami na lomba kor. Ami dialogo. Ilos duni husi dialogo ne mak abele dehan kata ema barak dehan padre ita konsega hasay ami husi kadaya. Idan hau lahaten Sira tete sada amus laten. Hau lahaten kona baidan. Maybe sira dehan duni, por ejemplo, señora Ana Rivero ne alain no, nebe bapa sira kair
ya dan padre ita makasay hao si kade dane hao lahat ne maybe si anya los duni katak dala ida hao hatama ema ida ya kade ya Tamba? tamba sa ni halay si kade ya parente sira hateten padre alo favor ami halu seida ami ne maluk idane halay si kade ya si bruma no tata ni ane be pada iya ni ay abataran okay ako alyaw niya aba ne ba au hatais batina atau stola hanesa na tuba bisita ema moras ya kala ne aba tu ni abataran ne ba ko alyaw niya jaden are ba si rahetan o mate si hau entrega o kali o moris tang o ano sa ida ya ni adean pada entan entrega hau alore ni ba amine uma ya bau kau subar ni are ba loren tu irmai o kualia ho señor Alessio tempo ne ba ne DPR e señor Alessio kualia ba bupati ikos mai bupati dan rem ho chef polisi ho chef negara dan entrega ne ba entrega bupati lore ni ba direktur komarka kadea isiaktan direktor o labele basa o niya ay masira ne niya halay tamba o basa niya agora ne trata niya didiak diak doni itia pulan rua niya termo hotoana niya pila ba uma Ida amu inisiativa ida diálogo cooperação ho governo ka ho Indonesia na sira siluktan ne tambaret amu hakara cria laços escola na bema ka amu kair ne ho governo ka o amu iha intenção seluk la hau hatene ko atak se hau halu dialogo abeli salba imabara se hau kontra siramos kontra i tamba sira la kontra hau sira kontra kikik sira ne tane au dan diak i husi dialogo ne duni mak hau konsege duni lori pobusira problema ba emasira ba governo sira sira ema ida halay mai hau sira padre ema ba pasira ne kair hau bako hau tuku hau ne ida ne tohara ta kerik ba botira kerik ba sinyo Carrascalao ba bispo no ba danrem ateten ida ne makasu ida ene be ema timor usa soldado sira atu fo castigo ba Maluk Timor tamba nia tio ne akara kadaw ni ro o nia motor nia lafo anta nia tio ni den tentara sira idane fo hamba ba ailaran sira tan sira kair ni bakun ni ateten kerik surat ni ateten pues ikos mai gobernador Carrascalao haruka surat pahari ka perintah ba bupati harukan yang sekwil damai eta padre emane helalai ya padre ne uma de duni diálogo ne sai mos hanesan meio ida atu defende eficiente no eficaz atu defende e ao mesmo tempo atu salva atu salva amo entende atu salva lidio atu salva ne baniramos tempo refugiado de 99 ne Padre Albrecht, Madre Edna Hau, Babi Bek, visita campo refugiado sira e patino toto. Ami balik isa. Depois ia ligação tem que mos ia conexão ba bot sira que governante sira para depois ele explica o entende malo. Laos de governante sira. Bandira hau balik isa ne ba hau hare kata refugiado sira ne tem que lao kilometro rua balon atu kurube. Entan hau coordena hau milisa sira. Milisa sira hare ba. Ida nene imi ho sirane susarlio lori hau keliling abu ka fatin ebe habele tau be basic imi shepe militia likisa lori hau onia kareta ikus maya dan okay hau tau be ini hau hetan patin ida basic sirane patin ya be matan ona 24 metros ya krai técnica amuniam buka bene. No, be mata niyan wa. Oh. Pois au dem ba niya na kusik hau tau be ene hau so sa kano, hau so sa fuel electric, hau so sa bomba. Aru ka niya ba dai tau ne ba?
Emilio sira diyan pare Brigado Barak. Koordinasyon, no? Ema dehan katak Hauselu Milisa Sira Osam Barak ato nune Sira Label Estraga ema Sira Don Bosco. Bispo Alberto Mosfieri dane. Mas lá amo lá selo, diálogo dele. Ni rupia ida hami fo. Diálogo dele. Ami convida Eurico Guterres. Ami lore niya ba Don Bosco. Niya hare, ne hau ne tia, ida ne hau ne parente, ida ne parente. Entang ada Eurico, ne parente sira ne. Ini ako tulia do ni kata niya si la ta asal tu Don Bosco. May be ikus mai dia 7 de setembro, Milisa selug di ampate asay po busira husine. Tambasa, masira ato asalta Don Bosco. At defende sira ne, pare amila bele. Sira ne mai husi lormono. Entah, how diyan ba sira, okay. Refugiado sira, ito toto ba museo o polda, at Academy Philippines. Ikos may Milisa sira may doon asalta. May be, molok sira asalta ne, pubo sira sayona. Duni, hari kata amunia meio ida diálogo ne funciona, eficaz, eficiente tebes iha tama iha povo sernelet tam hahus escola liga ba governantsira tama iha povo sernelet. Akar fila fal buat nebe amu dehan fundamental tebes no hawanoin ohin loron educação queria uma queria escola no fatin ser seluktan precisa halo buat nebe amu dehan. Educar para servir, hanorin ema atu servir. Vamos explicar princípio irani. Ita sarani sira nene. Jesus diyan, imi hadomi malu. Nudar how hadomi imi. Ini adehan, how lamay, ato emi serbi how, may be how may, ato serbi ema. Hawalaran susarituan ba nira ema dehan amu lulik. Amu ni bohot. Lolos ne itenenaran ne laos amu lulik maybe atan lulik. Termo Português sacerdócio ministerial ministro. Ia konteks timor ne ministro ne ema bohot. Maybe ia bahasa Indonesia imamat pelayan, servi. Ida ne makbot rumah ne be ita incomoda lah. Kata uluk nanay ita amlulik sirane, servis sebi pobu, banira ita halo horario ne, laos tambahaw karak okay misa huto to dadar tambahaw ialorag na bakadikan ka ba pasyar kasi dane. Nay. Imi tempo diaglio ba imi ato ba misa tukuhira. Ida ne acontece ya meharo tutuala ulo. Beniraho ya puiloro. Jadi padre, paborida, ami labele halo misa iya dade iya loron. Tamba iya loron ne ami tingke hela ya ami na tos batar niyan. Tamba ligra kusira may asalta. Ami beledit, sayo si ami na tos ya kalan. Okay, pronto. Mudah fale, bafal kalang. Kalan ida, fila husi tutuala ne, meia-noite. Ano? Ya, mas bem ida ohin amo. Na iha prática concreta. Ida ohin. Hanoring ema atu servi. Ita koli iha contest timor ni momento na ba amo hahu hanoring e fatumaka mai fal baucau. Hanoring timor wansira atu servi. Iha momento na ba nene ho contexto na bem timor wansira moris na iha opressão no sira seluktane. Amo hanoin de forma genérica de kata educação no objetivo é atu servi. Ba kuda ba ema timor wan sira iha contexto ida amo hahu ne wansa. Au bele dehan kata ka yu itu lale labarik barak servi ia creda. Labarik barak loron domingo sira halibur labarik kikik sira basic sira ne uma acompaña sira ba creda forma ia creda nia oin
haurona katag Madre Zelia mos may intervista yan eh. Madre Zelia, tempo na ba niya labarik asrama, niya ba iya oin kreda kair mikrofon hahu kantiko entrada. Ia kantiko entrada ne labarik sira tama ia kreda canta. Menina sira ne o mani sira ne be acompanha sira ne aprende. Então lá ia dudu malo, lá ia hakila malo, sira tutu canta di. Depois sira taumata balabarik sira tuir misa, sira mos tuir misa. Misa hotutia, sira halima rituano labarik sira. Depois acompanha sira bauma. Depois iha grupo kikida mani sira date. Nebe sira bolo PT handball. No, PT ne mangka kompanya no handball. Banira ia botu manebe precisa halo sira may kedas. Ami halo kampo basket. Banira ami tau cruz iha diwaki neba. Diwaki, Wainiki. Sira makliga elektrisidade, sira maklori generador, sira mak ibanira haba tempo ne bane tengke lao usi abafala usi karete abafale tumba mota depois sai fale baleten to afasa ila barik sira acompanhado Servi. mane sira mak lori generador lori proyektor ifetu sira ne bane ba hamuto ko hao isira makhanoring katekese kantikos balabalik sira tan nela osdit ko na baydane Jose Hanoin, por ejemplo, banira labarik ida moras. Ya ada labarik sira. Señora, aten ke lori labarik nebo hospital. Padre, how labele henia hospital. How si kumane ini ne. Saya makhen uma. Ya labarik seduk ne. Ijob sira ne be basic ne ba. Aten padre, ami makhen. Entah lori labarik ne ba hospital niya maluk sira. Laos parente. Ay vecinos. Sino maghe? Ema sira so hinamurian forma sira. Sim, Anorin sira o di no? servi. Dia kamu. Educação sempre sai coluna importante da desenvolvimento e vida e progresso sociedade timorense. No ia sociedade no bede. Claro que educa ema laos de tatu servi creda. No. Mas vemos atu servir a sociedade. Hawa karak atu ia experiência nebe amu ia ona ia mundo educação nian botoma que nebe makam halona tamamos ia vida social nian o serviço nebe nudar na lulik nudar kereda tulun anori nona ema ho di servir. Hawa karak dada ituang amu itam hare ituan mai to ia tempo ohin loron nian. No sentido educação ida tem que mai ho karakter ida dehna tu servine o insapara atu horas ne vamos abam bain rua timorwan sira ne beliu se educação ne beita fone sira servi creda ao mesmo tempo sira servi nação ka sociedade e mai hoduni caráter ida ne bemak serviço nian. Desfortunatamente, itene sistema educação na gera ne direksão ne mak atu hetandit valoras. Bosu mérito, por exemplo, né? Sira hetandit, sira nebe, valor as. E dala barak liu a escola sira nene, hanorendit matéria e makaniona. Tem que ir sair da Laos dit a educação formal, may vemos ko na ba kreda. O di panhira ne, how for formação ba Jukad, ko jukade? Ko jukad. Okay, ne kapas, no? May be labarik sira rona, diusine, makaniona, si aksolo. Precisa lo que oportunidade ba joven sira, escola no mo siya liur, ato sira bele servi. O sea, hanoy na ni alun nos balo ne be banira made cha ije sira, kura lebroso sira. Ia baukau. Ia na alunas balon bane ba tulon ma desira hamos eman biro niya ain. O niya kanik sira. Memang naran servi no? Mos servi la osdate ko na ba Saudi kasi nene.
o sea, por ejemplo, ano alabarik sira nebe, organizamos con vida escola sirselok ato yoga. Idanimo servi. Tamba haburas amizade entre escolas sira. Conhece malo. Buat nebe how sinti katak falta makasyu iya ita na edukasyon mo siya ita na kreda. Mag aksaon karidade nebe continua. Hahusu joven sira nebe tuir na bane. Seda aksaon karidade mi halos seda. Ami bisita mora sira, ami bisita katuas Felix sira. Bainira. Paskwa, Natal. Ida ne dala ida tinanida, dala rua tinanida. Ita precisa continua. Loro. Okay. How bele dihan kata. How contente tebe siya komoro gorane. Domingo iha labarik sira nebe halibur labarik sira ne. E hausu. Ime halu seda. Pade ami hanorin Ingles balabarik sira ne. Iamos mane sira nebe dan. Pade lori hane labarik sira ne. Ekipa hamak sira ne train doon. Ida ne servino. Forma de serviro. Dane ita precisa tulokitan oportunidad de barak. Labarik sirane, joven sirane, iya diak iya larang. Precisa date haburas diak ne. Precisa ita akompanya diak ne. Ida ne magbot ne be falta uitwan. Domingo liba ne, evangelio. Tambasa emil ahalo batida. Ne laos date ba amluli kumade sira. Ita ne lego sirane. Lego hira mag-involve te debes atu akompanya joven sira bobot ne bedia. Sira badina sa dubamisa, parabens. Sira tuir organisasyon oin, parabens. Grupo katiga, parabens. May precisa aksaon, continua e constante. Ohin namo hatet dehan ita sa iha buat barak falta. Entre buat nebe precisa halone, makdet precisa ação contínua ka amo hanoin katak iha tam buat importante ida ruasel kita. Ação contínua e mos acompanhamento contínua. Labele ação date. Ita masira sarani sira nebe laran diak tetebes ne. Tem que hatene acompanhamento contínua. Importante ida sel kumas. Amo depois de iha mundo comunicação nian, no dar salesiano ida jovem ser importante. How fiar kata kamu serviço barak mo siha ho jovem ser. Iha amo hahu iha bau kau ke hanabe. No. Hahu é patumata. Hahu no sentido hahu serviço barak li ho jovem sira entre aspas jovem ser nebe laos mak foi mak iha escola lá jovem ser nebe morison vida prática juventude nian tamaona iha sociedade no ser. Ne iha patumaka ne. E jovem sira nebe lahat nila. Iya ne banira haware pada Baltasar. Baku ho makina suratahan hitu karik, no? Tao karta karbao, no? Ne baku fo ba Señora Cecilia. Idan okay, idan kanti ko sirane mag-idane be labari sila sa kanta Domingo, may misa. Atian di aglio how halo librino ida ko na kanti ko sirane. How bolo labari ida hu si setimo ano, niya tur basic how niya lee niya halibur ona kanti ko sira i how bako, i stencil. Labari niya tenis agora niya mag-direktor Instituto Filosofico Francisco de Sales e vice-provincial Salesiano Sirania, Padre Manuel Pinto. Entah yang ini kami hahu hananu banai. Hahu hananu banai. 83. Tanta amo mahahu hananu banai. Makahalo. 1983. 1973, fulan hira depois de hauto ona ba. Entah ami halo hansane, siklus sila, ami hanu ini usudit ba Don Bosco, patumaka. Lakleur na ba bisita emania. Pedido barak tam barak. Hari idane unsa mak idane ya Nepali. Ya imone umane. Amo sir hahu ufona tu zareti iha colégio larang. Makane. Okay. Depois ao continue baucau e 1990 ao aprendeu nato usa computador maghalo duni. Depois ao cetak
ba ia ude prima ia audiana ba. Ano yung intensaw ne mak yuyu ba amin niya joben sira nomos amin niya parokyano sira. Maybe ikos me dan halo favor amin mo sakar ko sidane amin mo sakar yan. Okay? Entah publikatan. Los duni katak banira tempo ne bane ia baukaw ne elektrisidade la iha. Komputador mo sidaw iha. Au tengke halay ba fatumaka? Sayo si tiolale tukuli mo balon aba patumaka lori date pound puan ruang o aqua ne ba hodi servisu ato ba servisu ya computador computador pues irmão Carlos halo mate ahi antan hautun fali babaw kao bato ba na se servisu la halo mate ahi tingki ne ba fulan hira halo idane ikos mai amo bispo Carlos hare idane dan power pade aumentamos misa ne ba anta hauto tautan ritu misa niya. Sira, au tau ona orasoy sira ne. Maybe si itanota orasoy sira ne, orasoy salesianos. Ritu misa niyan ho ihalaran, orason sira ihalaran. Uluk misa ne si daw. Say orason sira de. Orason salesianos. Pues, amo Carlos yan, halo po po, taumos misa. Okay, hataw misa. Pues Padre Manuel, aumentatan ho via sacra, ho misa defuntos. Defuntos niya. Depois, joven sira din, Padre, ay hanano ba na yun amin na kantiko si Dok Iha. Okay, pumayhaw. Anta aumenta. Ne itahare, itane iya kantiko si Dominicana sira, kantiko si Carmelita sira, kantiko si joven sira. Hanano ba na yun, hakerik doon sira nebe fo. Tamba joven sira mos ladon hatene Portugues, kantiko sira Portugues niya balok ne, eros. Akhirnya keluar siya ba? Hau hakaasan atau kuriji idane, haru ka ona dune may balon si kuriji balon si daw. Tamba sa kari kusta atau kuriji, no? Tinan na bema kamudahan 1983. Parece sa tinan importante ha amun ini ya. Ita baldehan karikan sa amun ini ya. Kanar nudar missionary ha Timor karik. Tamba ihamos depois de idane buat nabe maka determinante que hansa buat nabe maka amo halo ne maksada Cruz Jovem ou antes depois neso Cruz Jovem depois so depois de hananu banay auton babaw kao awhare labarik sira bilan banira halo misa tempo ne bane orason sira ayatetum ordinario teto, may leitura sira Português. Então, ahadang ba Padre John de Deus, Padre, nabarik sira bilang date, banira ita leitura sira ne, abeli usa bahasa Indonesia. Padre John de Deus, haw niya kreda ne bahasa Indonesia latama. Oy, haw hirus lalimar. Haw hirus liu. Bahasa Indonesia latama. Tamba, ne idane kolonialista kasi dan. Tempo na ba ni hausi daw katene buat ni binetero si Bapa Sira. Oho niya katikis sa sira, pote tiro mos niya roda kasi dan no. Tempo na ba hausi daw katene. Ba hauhirus lalimar. Entang haba turia kapela atau hakmatikan. Ikos maya dan okay dia. Aba loja. So sa kaderno. Hawu tempo na ba kalan hau tradus primera leitura Português siya teto. Ihaw entrega bahaw ni alun na idan ebe hatene haw ni hakerek. Lei na primera leitura. Salmo responsorial imi kanta kantiku ruma. Kalan mos haw prepara libro Português ne haw le evangelio. A misa loron tuir mai haw le evangelio usa libro Português may be kualit teto. Tane Padre Paloma hakpada, parabéns, lain, ne hau prepara ho di kala, lakos arbiro de tane sane, hau prepara ho di kala, hau le pila, te kuali tradusi atetu, hau nya kakutag de, banira hau halu misane. Livro santoral ka livro misalnya na inglês. Misalnya Português. Ya Português, mas amo leman tetun tia. Hau le tetum, tamba hau prepara ona antes, ya kala. Okay. Ikos may hadian, okay. Buat phone na amo introduce. Dapatin, ya. Ne sasin sira ne made Alessandrina agora ne Jakarta, made Ana Florinda agora Manatutu,
Frater Silvino Bello, ulog na provincial sa sira pesta o no? Sim. Mabarak ne ba misa ne ba loron ne sira hate ne katak ne haw ne kaderno magsira le primera leitura. Halo idane pelo menos tinan rua. Depois ikus mai Padre Manuel venira ne sa paruko haruka Senyor Adelino Guterres, Adelino Guzman. Ato traduz, tanya continua. Depois Padre John Hare idane haruka Mestre Antonio Aparicio ho Mestre Manuel Guterres. Ato forte amina tradução sirane. Pode usar. Sira publica, misal dominical e misal ferial. Dominical, ferial, santoral sila. Santoral mo sira halo. Dali dah hoton. Okay. Sira halo. Na nebe publica e alaga. Na dunia amo hansa buat nabe mak amo conta mai ne. Are kata Padre John de Deus dehan kata klabele usa Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia nemos kedudu atu tetun amo atu halo tingki lahir dalam sel kona tingki hotetun. Makanya tambah halo ko hari balabari sira bilandet ne. Le Portugues ne sira latene. Padre John dan sira uto hatene Portugues. Padre itamehi itu. Sira mas bem ajuda teve estudar também e depois moça não é também importante hanema ka e depois tetun né introduz tetun no desenvolve mos tetun hier. How la dum preocupa ato desenvolver tetun. Sim, amo la preocupa em momento não vai, mas bem automaticamente acontece e nem acontece nesse sentido. Lai, tamba ia 96 ou 97 Jeffrey Hall bato foi loro huso na tradução. Amo hahu, tradução seria amo hahu 80 e tal. 85. 85. Mas bem, ia 90, onde passa? Abele. Ia 1990, haba feriado sa Filipina. E how hela ia em vez de bapasyar, how hela ia casa provincial ateneo na computador ato halo Evangelio San Marcos. Ela publica Lefondiac Evangelio San Marcos niyan. E então Don Carlos fodo ni imprimatori dane how imprime 10,000 copias Evangelio San Marcos. Alori may Timor. Publica em Filipina, may be alori em Timor. Depois publica e Filipina. Sim, portanto, sim. Depois de livro santoral, depois de ferial, no será selo? Antes sira. Antes sira Evangelho amo halte, prepara-te a tradução. 1990. Maio, Bispo Carlos foi na imprimatur. Atu amo halo. Halo ano in kata halo abril, maio. Sim, halo em maio. Depois semana rua e amine precetakan na Filipina. Ato finaliza. Marcos det, amo hahu San Marcos det. Depois ami continuo para Manuel Hao continua. E continua to 2000. Publicação mas to 2000 Evangelho Sira, Evangelho San John, Evangelho San Mateus, Evangelho San Lucas. Librino kick date. Depois para Peter Putenkandang, uso Hao na tradução ko na ba Epistola Balon. Iniamos publica na. Dane 1996. Venera Bispo Simo Premio Nobel. Aba Amerika, bisita hao niya alin, hao niya prima. E mo sa ba ba iya computador. Hao niya alin ba serviso. Hao hela uma mesak. Aba hao niya prima mas niya uma. Ayon sa mos. Sira ba serviso. Lorek sira hole ba pasyar. Ya duni amo continua na fatin hal tradução ba to 2000 maka publicação hatne completo. Hatne Novo Testamento. Pois ao haruka texto neba amo Carlos dan amo halo favor haruka emasira tu hari corrige ao tetumne e amo Carlos dan padre tene tetumne diakona publica la lais. Depois, ia niya surat ne, ia dehan mos, bele karik mos, padre, halo fali, ia, idane ia 2000 na, halo fali, padre John niya, misal ne, tamba agora ne, siratuan ona, la bele le barak. Depois mos niya dehan, se bele karik mos continua,
tradução Antigo Antigo Testamento. Testamento. How, Noi dane amo continua? but tempo ruma how lakoy halo. Tang nela na. Diaglo tengke sa rainan makalo idane. Maybe 2015 karik, sa 2014, amina para provincial, para regional, para ciudad, para Orlando, halo Antigo Testamento. Tradução Antigo Testamento. Awahu halo. Pois amina regional, superior kan ba Asia o Australia, and para Orlando continua da. Janeiro 2015, Bispo Basilio, halo tang provincial, ato how hakerek tradução. May be banira ni halo provincial ne, falta date libro rua. Lolos ne, ni hakerek provincial ne, may be fulan Abril 2020, Antigo Testamento ne hotuana. Ahu Genesis, to libro históricos, to Macabeus, to 2020. 2020. So, Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais, at dos otona. Publica Sidao. La publica tamba la iha aprobasan sa bispo. Sidao. Bispo Basilio, niya formatan komisyon ida, lori ami ba manatuto ne ba, niya hotel. Iba nila sira hakara corrige verso por verso. May semana ida niya laran sira consegedate corrige kapitulo sa nulo resinwalo Genesis niyan. Kaya din amo bispo. Banira o presenta Nuevo Testamento ne amo Carlos diyan publika kedas. Banira haulori niya skripsi, thesis, libro mahara na sane. Kung ba matematika, niya professor diyan. O pade halo pabor hafola idane ne, au hafon. Ikos may niya lefali, okay, publika ba? Agora, idane fali ne akarak versikulo por versikulo Kaleur. Adan amo bispo, diaklio imirasik maghalo tradusan. Tamba halo umafone, lalais di fali asay janela idane troka fali idane, asay udamata ne troka fali idane. Halo umafone. Asay tejolo sira ne troka fali idane. Quer hal tradução fundo que uma ia ter na saída idane troca La iha unidade. No? Ariba, disculpa barak no, maybe audehan na. Kreda baw kaw ne. Furak ialaran no. Maybe hare iheliur, hare ialaran. Lahan esan. Lai unidade na. Portanto, amo ia contexto tradução nianda né. Precisa ia equipa tradução nianda ka La iha. La tuira mo ni Hanoi. Ho obstáculo sira na be makam hasur hane sandak foi makap tuira da maine ne. Agora ba oi ne precisa ia equipa ida para o de halo tradução ka tuira mo ni Hanoi não só depende ba bispo sira ka oins. Uluk na nain novidade ida. Padre Manuel Fraile ne tradução. Ahu Genesis to Apocalypse. Haurona idane lori ona ba lembaga Alkitab Indonesia isira se publika. Okay. How niyan fali ne? How kair prinsipyo rua. Nebe ikos may confirmamos husi liturgiam authenticam. Moluk publika liturgiam authenticam how kairona prinsipyo rua. Ida mak fidelidade. Buat nebe hakeri kene bane how se tradus lolos tuiridane. Iba ida ne awa sigura aw ne laos biblista, laos linguista, may bihaw poliglota. Entang banira halo Novo Testamento, imos halo Antigo Testamento ne, usa ulok na Latin, Ingles, Espanyol, Português, Italiano, bahasa Indonesia, depois Tagalog, Ilonggo, Cebuano, o Pangasinan. Grego lah. Grego halate ni Grego. Pois. No? Tem que ser. Mas bem, Latin Latin é sinti seguro liu quando é Latin. Pois hoje não até te kata escola filosofia né, e Latin outro botar com certeza amo até. Amo, hawa karak
Idana interessante quando ita kuliah kono bai nene hans orsidi terara hans lisaun boti na kono ba benede. Agora hau cara katu ita ba fali iha amuninia serviço. Nebe makamu halo iha Timor nessa missionário. Ou se quer amu tomai iha 83. Amu tomai. Iha momento ira nebe maka Timor moris iha tempo politik ida nebe dehan kata de operasyon nilara. Ambiente político iha momento nebane afeta amu galai. Makas. Depois de tinambal. Okay, maybe molog kita ba na ba ang karaktan au dan ya rua no fidelidade. Bel cliente ni tabakera ida. Segundo mak iha liturgia autêntica número 20 quando ba uso a Sagrada Escritura tradução sagrada la belle hasai la belle aumenta la belle expresa e ali fonseluk e la belle halo explicação. Okay. Por exemplo, ida, no? Evangelho San John. Banira San John Batista hatudo Jesus ba apostolo na rua. And then, ne bibiwan maromak niyan, ne bekaso mundia sala. Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado. que te vindo. Agora, se how iyan ibaden, ida ne maromak bibiwan, ne la tudo sa ana. Tambah sa, maromak bibiwan ne katak sa, o bibiwan maromak, ne katak sa, evangel ia Latin ne, Agnus Deus. Laos Agnus Dei. Entane, how tin kay tradus? Bibiwan maromak niyan. Eis o Cordeiro de Deus. Laos eis Cordeiro Deus. Portanto, princípio de segundo. Ne aplica pois, princípio okay. de segundo. Pois, princípio de segundo, mak ato sira bele comprende la lais. Madi pabiola dehan mayo. Padre, ita ne tradução ne diagli bolu katua sira lianai sira ato hanore ita. Ade madre. Katuas lianai sira ne se hateten mai ha lia fon sira ne be pobu baibai la comprende. Pois. Por exemplo, ia Evangelho San Marcos ne how taon ne ba hakail 9. Panira how halo to revisaun au bolo la barik sira ateten. Imi comprende hakail 9. Padre ame la comprende. Pescador? Idane pescador ame comprende. Pescador am compreende, kaila am compreende, hakail nan am compreende. Makane. Amo princípio ruane saretane ida primeiro fidelidade, Isso certo mak ida segundo aprende la inteligibilidade. inteligibilidade. Ba, La muda, la bele muda. comprende la lais bot ne be how hatet. Atu bele compreende la las. Okay. E Don Bosco, a halo tu Don Bosco. Banira ni hakerik botuma. Molok ato publika ne alay bania inan. Nebe edukasyon formal la don iha. Mama, comprende ka lai? Sa ni mama den, dani ala comprende. Muda. Hakerik muda fal. Dia kamu. Ita ba idaw hin Okay, ba agora ne ba situação con política. situação política. Afeta o inamo den afeta makasteus. Makasiyo. Ulog na 9, iyabaw ka na ba? O di ba yung hiruwa ne, sira mo salo interview me ha, veterano sira, tama may nina ida. Aw ni alun na, may yakalan, padre, aw ni alin tanis. Masa, mapasira kaya raw niya inan. Yaw niya inan, aw ni alin bebe ne, ya uma, ano yan, tanis bebe date. Antao, dan, okay, tabain mi na uma. Abo, lori labarik, taba ng galasira. Lori labarik. Lori ho labarik. Lari, pa dan ba komandante ng gala, halo po wari. Pare, diyan ba niya, ato lori, may minala ko ilo, labotida, lori ba? Tanin po. Dan, investigasyon ba nila? Abay lori sira ba uma? Pade, husik ba, amin maklori? Lain. Imi maklori ne, iyan ba ne, joven sira, husira na katana, husira na diyama, husira rama. Imi ba ne, se pakaran. Husika maklori siya. Ake diak pare, ami telefone. Tukusan ulo kalan, sidap. Abakedas pare? Dan, mandante, banira. Hintan ituan, hintan. Ikus may halori. Ato doon ini sira na fatin ne,
pototo nakukun, halo mati ahi, sayo si kareta. Joven sira hari kata kareta ne haunia laos tentara niyan sira ututusay. O sira ne di mga sira katana. Sirahin nila. Sira hindi. Okay, então, hindi pa nira ne sira may ato. Haro mo sinvete isa ne. Dala ida, madri ida, telefone ba pulisya. Tamba ami diskusyon ituan o niya labarik sira eskola. Pulisya to na ba eskola. Imi iyan tamba sa. Ami rona kata problema eskola. Tiyak senyor, imi pila ba umaba? Pila ba imi niya kantor? Ami ne problema eskola ne ami mag-resolve. O ini tempo na ba nila barik siya. Solok tete pare ami depende doon pa ami ne na. Mas problema sa dahil escola. Be, iya problema ito ang na ba disiplina no? Banira how educa ne. Adang ba labarik sira. Bot ne be how hanorin imi ne? Paharu ka imi ne? Atene katak ida ne imi ne dia. Isi imi la concorda, fo atene mai how tamba sa imi la concorda, ya fo tenemos tamba sa ho isiji. Anta ho abertura hanesa ne, madre hakfodak tamba sira ni sistema ne. Kepala sekolah manda ne makanya ona nono kona no. Ada pala ne lai. Husik la barik sira mas sprime sira ne ano eh. Kita hala hari karik sira ne opinya la hari sira ne akara. Tami diskuti makas, makmadi ne telepon kan. Oh ya problema yan eh. Pila ba uma. Ne duni barak. Impacto politika ne kona am makas mabe amu hasuru ho maneira amunian tun diretamente det. Iha Komoro 99 manira aminia refugiados sirane desmilitar. Signora na tersiamos de angkatagniamos subar na ba? Ang koreo, siyempre pulisya, no? Mabarak subar na ba? Siyempre suku mascarinyamos how subar los how na kwarto niya oin. Tempo ne ba ne how subar mabarak ya Komoro. Nebe medisirma. Pois, Padre Wong, amin na probinsya diyan, pobup sira, kita trapalya, tamba ami se hela na fatino imi, Pate nebe imi ba, ami mos ba. Ami halo duni idane. Tanah ba kupang. Amo ba hasira ba? Aba kupang, auto bayaray, amuto ko. Moto to nagloke date, ne ba? Ema barak, ba na ba, tetempare, buka ami. Ato oh. Diyo sira nebe serviso, electoral, referendum. Local staff sira. Local staff. Entah ada yang basira, imi o si dakalane imi tao imi ne sasano toto ya pasta imi taumos hatais barbara ke imi ne anrasi imi lao ba kreda San Miguel ne ba ya Bruder Albert SBD ahasor niya popone yan niya iya fatin rumah atau suba sira dala rumah mos ya dan okay imi say kareta pues potene mahal kata iya mamora sida pura-pura ya mamora. Lori sira badalang mo hospital, may be tuir dala ne how bafali petin seluk. Hatun sira, integra sira ba Bruder Albert. Brother Albert serviso sira. Sinti kata Brother Albert ne mos merece kondikurasaon rumah. SBD, Brother Albert, husudate SBD sira. Niya ho sarani sira iya kupang ne turun tetebes ami atu subar sira. To dia 4 de outubro, o dia 3 queda skalan. Pati nebe hautobane, klotona, emanain hat main tama na ba. Ya dan paporida, ne pati ne klotona, labarik-barik ya ne, sayo sine. Sira lakoy say. Tambay mabuka sira. Nay, sira ne intensan Sira o intensan. Antang how sayo sine. Mabiamo ko niya sa sira katak sira. La ko niya sa sira, may behare su sira ne oinen katag sira intensan Antang haba fatin selo. Toba iya fatin be iya gorlaran. Saran sira balik pelasan balik. Toba titiray. Tuku ida plafon mono. Sira nen sama plafon mono sira hamrik yaleten. Sama how. Oh siri haleten. Dan plafon mag mono
sira saya hamri kia plafon leten atau hane-hanao. Loron tu irmai how tu ir encontro ho PBB sira, onsa ami bele lori refugiados sira fila mai Timor. Pada adano olamos ya neba. E ami decidi kata pengo refugiados sira husi asunta creda asunta makbaulu abiaun. Entan pada adano baneba iparo ko dan pare conhece para Orlando? Sí. Kuatene basira kata pelatang tenaranian se ohonia ohin. Dia 4 de outubro. Idane espalha ona, novidade com a novidade. E hausimo telefone husi padre delegado padre Carbonel. Para Orlando kita sa heroe. Halai. E los mos diak tamba se hau mati kari kene bane se masakre. Joben siramo samutu ko hau se la husike. Siramo se halufuno e barak sa mati. Antan padre Indiano Peter ho brother Efren mai chulik hau. Lori amsai. Lori hau subar hau yung madi sira ni uma, madi superiora pone quarto mai hau. Depois de basic fulan ida toba de tia rai semene. Agora hau toba ya kusang babar lalima kapas. Mabe ema buka dunia amo duni. Buka duni. To amo saitia mak sirla konse. Entan i hau kuadak tamba rona kata kalan tomak ne madi superiora ho madi ida selok ne hindi to damatan. Tamba hatene dehan ema buka. Iya kamu. Ita filo falo mai Timor. Horas neda daung amu halau kenarahan esenser. Hantoba. Amu laya sira hanoin kata kau moras. Makina sira dehan duni kata kau moras. Instrumento sira medikanen dehan kata kau moras. Maybe hau sinti diak. Okay. Au point dramata au nia unificação tradução Biblia tomak ne. Tomak. Ahu si Genesis to Apocalypse ne hau halu duni estilo hanesan, vocabulario hanesan, ortografia hanesan. No atun ne ia consistência, unidade. E pois agora ne hau halu tradução no Ituania ne cada vez ia possibilidade atu for formação ba jovem sira kabo grupo sira ne apronta tu for domingo halu misa ida date. E pois amos kuda ai oin tamba akarak mos katak banira udan tau ne bele lori ba biduko ne ba tamba ia perigo rai bele halai tane ame atu kuda ai sira Iha beduko. Ya. Dunia agora amo prepara hela ai sirane para depois lori bakuda ia beduko. Kuang hira udan mai. Idane naton loso laudato si. Nebe makam papa de. Be laudato si ne ami halo anatin ang tolo no liyuba. Los. Molok laudato si ne ilolos ne banira pa de Isidoro no. Organiza seminaria lalea ne ba. Ihaw ne aluno ida ne be agora ne diretor sekolah ia baukaw ne ba. Tiyan padre. Ba't ne be ita kole ne ita halo ana uluk ne. Banira ami sa estudante. Los. Mabe tem que continuar hal na fatin. Continua, may problema magne, mabara kole, may aksaw ne makladon. Na dunia agora itu tem que além da kuliah hal na fatin sebuat hans konkreto ne sang amu prepara hela para depois to iha udan taurai bela bakuda iha leta amu. Amu ia buat barak ne ita precisa kuliah mabe tambah tempo ne harus to tobane itania sormutu agar sebarak ba amu ni presença de faia amu ni experiência morsnya. Olha telespectador sira itania sormutu ho Padre Rolando faia ni experiência com ba ni Moris misaunian ihane tobane de baru kata se ia buat barak tempes lebe magita se kuliah ho amu mabe tambah tempo horas ne itnia sormutu ba ohinian to de tihane itsia surmal fali por ser ho amu Rolando tani ia tuir maitan no mosia o mesir seluk nebe maka itamos bele kuliah na fating kona ba programa orsidane ho de faia itnia experiência Moris dian atu ita bel tulun malu iha Moris amutu kida nudar maromak niwan nomos nudar sida daun da nebe dia beri kontribui na fating bawen tawana itne hasur malu ita sia sur mal fali tem seluk maromak dia tu
apelo à unidade do povo de Timor-Leste.